I had an idea, a small one, but I didn't know where to begin. The product was ready, but something was missing. I needed some assistance, but didn't know who to turn to. Then I found the Chief Minister's E-Championship Challenge. Launched in 2019 by the Government of Meghalaya, CMECC is more than just a competition. It's a launchpad for Meghalaya's most promising entrepreneurs. Each year, 150 entrepreneurs are chosen to pitch their ideas. Only 75 are selected to enter a 9-month journey of growth and transformation. In the Prime Incubation Program, they gain mentorship, national visibility and access to funding, business tools, boot camps, co-working spaces and market access. To support their entrepreneurial journey, the program also provides financial assistance through business grants that help entrepreneurs grow and scale their ventures. The top 35 startups receive Rs 2 lakh and the remaining 40 startups receive Rs 1 lakh in funding. With free co-working spaces, startup tools, branding support and legal services, CMECC helps you focus on what matters most, building. Prime helped us believe in our ideas. Only we made it click. CMECC has incubated many entrepreneurs from all 12 districts, creating thousands of jobs and impacting lives. You have the idea, we have the support. I'm thankful to Prime for the opportunity to receive help and mentorship. So join Prime today for a better tomorrow. Noilam ka khon Nyotrap National Awakening Movement khnam lobu jingkli shaga sarkar MDA halor jing mamla joka ban pentre kami karai jong sarkar berim haga baidai bagi jing dawa ban khangno ikikali tourist ke buana bar ke jela bagi nyok ban rung syaki jaka jengok kai perthai haga ke jela la ban kedau hang ne bak all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA kilapan bana ban penlong ke jing yakhi nado ka khandru trek unai lor ban persya alo ke jing sangam menti jong sarkar ke jing dawa jongki Habakirani kelat patai kubor haka praterik unai luar uba Thomas Pasa. Uletho baga khnam kan age jingkershan ga bapura age jingki jongka AKMTTA. Da ga bakado baga khnam na do gasnam arhajar ka nyau kala tho sarkar halor kani. Ban haga snam arhajar ka prapat nagaliang commissioner katana transport ula batha yag district transport officer bakin pet gikali turis ke buana shabar ke jela. Haga bak sarkar kelapan poru ben pentreka megani. Haduk benadap ke ISBT. Menrai haga senam arajar kat pra marsen kelak sorkar kakerwo nak sorkar bagi menteri ru kala kelano uba Thomas Pasa ulong bagi kali nak jela Meghalaya kemjuyo ban ikamai haga jaka jengok kai pertai ha Assam barkiyo tang manbu ikibrio tang haga kat lingsun bat haga station rail bat gikot tang hne bat kimyo ban le kom ha Meghalaya bat kikali Assam ki dimas nguthu bagi jengkhang kamdai bikin wan chisilong ndrekan long tang bakim la ban le alam ikibrio syaki jaka jengok kai pertai Tina kalian ngejongi ru nado usna madar khatnyo khat pra kapor badang don dekau ke sarkar nila tho ini benta habang itho ke sarkar ni tho rengkat ke tho kiba biang kiba ngila pe syaki wi kistik le kom kubang itip hari india menta kawin na kaba halong tam hakam jugok kai ke sikip ban ngila pentip syaka sarkar bahas sikim ru kinjusha etikali kiba nabar kiban yalan mi tourist syaki tourist destination gibran posting kin mana kalian kajongi ngila pentip lembaga jingkho syaka sarkar adu nadu aja khanyo ban hatu bapor lembaga ka city ka baka state government ka icing ho ajar khatphara neutrik warja khatphara lembaga city number communication/trans/enf/nrpo/arja khanyo/arpolai Lembaga negara city nak kalian jong Commissioner of Transport Meghalaya Shillong. Kila batha yaki District Transport Officer. Baki dei ban pej benya. Yakin gikali kiba one nabar. Kiba lek sepok ki tourist destination. Bar hakato ko pon nak kalian gajongi ngilayor ka city nak kalian ka sarkar ko arja hakra. Hakapa kila penpau. Bahwa oi katkun gajing wat benya jong sarkar pada
Kilap bakade ke sisa ba support Sikkim ru kim jusha ya kita kali ki bam dai Sikkim register bakin let chaki tourist destination ba ki kali berapa ki bayaram mi ki nong juo kai pertai ba na kali sorkar kalau ong ini pada tu por namar ba ka sor menta ka ba chimba ka block barat tikira kerpat island ba on dala adat ka ISPT ka sorkar kan pensangnya no ya kini kali iba ferry ki torres hangte apa ISBT mana ISBT pada can pick up no tadi kali ki jong bat ngila kini den tiba lesi kata kadika ka plan ka babyang ba ngila suap wil di lano ka ISBT kan der hadin aja khatra kalawan no daga MDA 1 bat hadin gatu ni persyang bani keren ya ki transport minister tourism minister to ka poran dai ngai iba ka stand ka jong government ka kalan bat kiwan ki comments ki statement ng government of for ki bawan mentaru ya ka bagyong lada sa khang ki kali megalia sa asam inle bondo ti jik sai ni we ki kali na po megalia kim juyo manlek man kamai hakit tourist destination benar po asam kata ka ba sai ba hoy ki kali jongi lagi yalam ki passenger ha airport ho railway station kakut hang tai kam dang chu sang wi bikilaban yalam bat ngitip ba lapi pet tang pok kajian ngaru ki kali ben pak ang tu pok kajian ngaru kita KS baik kim pinum lak ML 05 ni song tu ba ka state ka badan ni ka caliber ban kamai lembaga tourism kai ban pendiang shwa yaki residents juga state shwa ko nakata-kata na kalian ka jongi ni aga ji kersan ka pura ban ni penparu ba ni penparu je pencai dia tapi kini kiba napo asam kini ban suto ni kem ong bam sya syu ban rung ni kali asam yang ni syai ti sebab wan lam si sibun bagi turis hang ti pa SBT menang ni pada ini lam nomangi kata kam dei bungi khang yo i ki ding mi ki ma ki lak teng ba ki ding berngam ban khang ti ki kali yang kali kit ma ba mardi kan kami hape mangin khang ti ki kali asam baki ki nang ti ki option ko asam di ban sung thu ya kata ha ko di kumbang ilayu i boros kata kadang ka kini ki traveling agencies ki berona pagodi kiba kamai khambun na ka tourism jong jala ka jongi kini travel agency ki recruit maki ki book maki ki alam wanra maki sene ki penthai yang maki jadi but kiba bung ki camp wat yang abang badit ki song maki but sene ki wan tang man bread ki plastic chip but ki bilor plastic kapamun hadu menta kam da don than ga da jing mento ya uluk ulak naiki pajba nakataka tourism tika state government kadi ban sung thu ya kan nika point of view kai ba ladang idon yikdi gilum ki wa bathian mo boleh lai kapal kadai hok shwa ya ni shwa bang yo jing mon toy to kan tam ya kan nika por ba produkan ko jang bisamla mentala da ka sarkar ka sim ni ka senjam mata ki samla jong ginti turis kali yang sedang mentir mani orang ramai banda kalian ka jong ini guru ya ka state government tu apor kijing mentoy laro yalam dagi ni driver gi jongi saki tourist destination gi bana po megalia ka jing mentoy ka dengan ni koi ka safety yaki nong wan jo kai pi nama ki surok sini gi long gi ba khong wan ki bariat but let's say kita ki nong nya kali sak po retor sa plain area yo kimpat long expert ba dagi jongi kan long ka jing mentoy gi tourist kabar laro ki sim dagi ni dagi kali kibana po gibari ML05 kini ki turis kiban wan sini sepo megalia kan lo ka mentoy ki namar kiban kam suban kali sano ka don kata ki jongi ki tip belum ban kabar ka safety kede ka kongsan ka badang suggestion atau ka jing dia kaki jong sonam lalu dia nado to kabor ba ki dei tang ki kali kiban po megalia ki bala ban ferry ya kini ki turis kata kata jinja kan dia sokar jela kampenti kenapa kinong ya kali beri try muluk kinyo bainong kinyo bela nak kam juga kai pertai ka bamun nak basai baka sorkar kampua baki
youth ki jongi ni kin nong shong ki jongi kin yo jing man toy na ka tourism department la ni kin yo la ban khamai kai la ka Meghalaya la sarkar ka jongi ka dan kumi kata konsep emut kam dei pro Meghalaya residents policy ko jongka de kum no pen man toy ki bam dei i trai muluk ai ingin opila dak hakaju kani ka juk amat ka sarkar awar khanyo kala kubur kala tre kala manjur ban penteri kami kani balai kani ka sarkar kamla ni maka siti ba pening IP kadai kawan apa transport commissioner the government of Meghalaya oh ya tu ka por ka party de kawai menta ka party de kawai hede ga song thu ba sisin bangilayo ka siti mo sitin bangilayo ya ka official siti jong ofsar jong ka sarkar kani ka siti kamla ban yap nomor lawan ka party ni ka official correspondence kani ka official correspondence kadi bandon ka jimbut din menta ba dong balawan ka party gitu siti sitar bentar no te hato kata kalau profesional sih ada kontrak tu di department gitu ni ka syong ka sarkar maka bakan jubang bat ka bakal boksan ya ngayo i ba ki minister ki jongi ki ba penting ki ba ai petrol ki ba penting ben smi yo syak hang no kita ki asam ki hang yang ibadah kita penting ki mi na ki minister ki jongi